Muraho neza bakunzi ba TM Media, ikaze ku kiganiro nyuma y'ibitambaro. Ikiganiro tugaruka ku mateka, amabanga n'inkuru ziba zaravuzwe cyane ku isi. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ntiwibagirwe gukanda subscribe, ukande na like kugira ngo ujye uba mu ba mbere babona ibiganiro byacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo imaze imyaka itera impaka ku bakunzi umupira w'amaguru, ivuga iti ese koko FIFA yarahaye Lionel Messi amahirwe adasanzwe? Ese Cristiano Ronaldo yaba yararenganyijwe? Cyangwa ibi byose ni ibitekerezo by'abafana? Ugume muri kumwe natwe kugeza ku musozo kugira ngo tugende bagezaho ibyerekeye ino nkuru. Messi na Cristiano ndibaza aba bantu babiri sibwo bwa mbere ubumvishe abagabo gukomeza guteza impaka ku isi ya siporo n'umupira w'amaguru muri rusange. Uyu munsi tugiye gusubiza ikibazo kimaze imyaka kivugisha abantu ku isi hose. Ugume muri kumwe natwe kugeza ku musozo kuko tugiye kurebera hamwe amateka, imibare n'ibimenyetso. Turahera kuri FIFA. Mbere yo kuvuga Messi cyangwa Ronaldo ni ngombwa yuko tumenya FIFA icyo ari cyo. FIFA yashinzwe mu mwaka w'1904 i Paris mu Bufaransa. Intego yayo yari uguhuza amashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi yose no gushyiraho amategeko amwe agenga umupira w'amaguru umwe. Mu myaka yakurikiyeho FIFA yagiye ikura cyane, iza gutangiza amarushanwa y'igikombe cy'isi mu 1930. Uyu munsi FIFA nirwo rwego ruyobora umupira w'amaguru ku isi, rukagena amategeko y'amarushanwa menshi mpuzamahanga yerekeye umupira w'amaguru. Ariko nanone FIFA yakunze kuvugwaho ibibazo birimo ruswa, cyane cyane mu myaka ya 2015 aho abayobozi benshi bafashwe bakekwaho ruswa. Ibi byatumye abantu bamwe batangira no gushidikanya ku buryo ibyemezo bimwe na bimwe bifatwa na runo rwego rwa FIFA. Messi na Ronaldo batangiye gute? Baje gute? Lionel Messi yavukiye muri Argentine, atangira kumenyekana muri FC Barcelona akiri muto cyane. Cristiano Ronaldo we yavukiye muri Portugal, atangirira urugero rw'umupira w'amaguru muri Sporting Lisbon mbere yo kujya muri Manchester United. Mu myaka irenga 15 abakinnyi bombi bayoboye umupira w'amaguru ku rwego rw'isi. Messi yamenyekanye cyane kubera ubuhanga no kunyura mu bakinnyi yirukanka cyane, gutanga imipira no gutsinda. Ronaldo we yamenyekanye kubera imbaraga n'ibitego by'umupira yo ku mutwe we ukomeye, umuvuduko n'ubushobozi bwo gutsinda mu buryo butandukanye. Impaka zatangiye igihe buri wese yatangiye kwegeranya Ballon d'Or n'ibindi bihembo yahabwaga icyo gihe. Hari abafana bavuga ko Messi yagiye ahabwa ibihembo byagakwiye kujya ku bandi bakinnyi. Urugero, baravuga ati muri 2010 igihe Spain urebe ku musaruro yagombaga kujya kuri Schneider. Icyo gihe Schneider yakinaga Inter de Milan. Schneider uyageze semifinal agera na finali igikombe cy'isi igihe Netherlands yahuraga ko birangiye ataje kubona amahirwe yo gutsinda icyo gikombe. Iyo urebye yatwaye Champions League n'ibindi bikombe bitandukanye byo mu ikipe yakiraga club ya Inter de Milan, ariko ntigize ahabwa iyo Ballon d'Or, ahubwo bahisemo bayihereza Messi. Kimwe n'ibikombe cy'isi cya 2010 bimwe nka nyuma y'igikombe cy'isi cya 2022 Messi yashimiwe cyane kubera kuyobora Argentine kugeza ku gikombe bituma yegukana ibikombe byinshi. Abandi bavuga ko kuba Messi yarabaye umwe mu bakinnyi bakomeye mu mateka byatumye amajwi y'abatora amushyigikira kurushaho, nyamara nta n'impamvu inahari yindi yagenderwaho kugira ngo ahabwe ibyo bikombe. Ariko nta bimenyetso byizewe byerekana ko FIFA yigeze ihindura amategeko cyangwa ibyavuye mu matora kugira ngo Messi atsinde. Abatora muri ibi bihembo ni abatoza, abakapiteni n'amakipe y'ibihugu, abanyamakuru n'abafana bitewe n'igihembo kivugwa. Cristiano Ronaldo ni umwe mu bakinnyi bafite amateka akomeye cyane. Yatwaye UEFA Champions League inshuro 5, yegukana Ballon d'Or 5, atsindira amakipe yose yakiniye. Anegukana igikombe cya Euro 2015 hamwe na Portugal, aricyo gikombe rukumbi iyi kipe y'igihugu ifite
mu marushanwa akomeye ahuza ibihugu ku mugabane w'i Burayi. Hari abafana bavuga ko ibyo yakoze bitigeze bihabwa agaciro gahagije na FIFA, ariko hari n'abasesenguzi bavuga ko ibihembo byinshi bireba ibyo umukinnyi yakoze muri uwo mwaka gusa, atari amateka ye gusa uyu Cristiano yagiye abyima. Bityo kuba Ronaldo atarabonye ibihembo runaka si ngombwa ko byaba bivuze ko yarenganijwe. Ibyo nibyo byavuzwe na FIFA. Iyo turebye imibare, Messi na Ronaldo bombi ni ibihangange byahinduye amateka y'umupira w'amaguru. Messi yatwaye igikombe cy'isi, Copa America, UEFA Champions League ndetse n'ibindi. Diego Maradona yakiniye Argentine kandi akora nk'ibyo Messi yakoze. Ronaldo we yatwaye Champions League, UEFA Champions League, Euro, Nations League ndetse atsinda n'ibitego byinshi mu rwego mpuzamahanga. Aho butandukana na Messi nuko Ronaldo we ibyo ikipe y'igihugu ya Portugal byose ifite ibikesha uyu mugabo Cristiano Ronaldo. Hari umufana umwe wigize kuvuga ngo kuvuka so yarakoze amateka no kuvuka so nta mateka n'amake yigize akora, wowe ugaharanira gukora amateka. Urwo ni urugendo rutandukanye cyane. Bashaka kwerekana ko Cristiano amateka yose yayakoze kandi ntawe afite akoperaho mu gihugu cye kimwe n'ikipe y'igihugu ye, ariko abasha kugera ku bintu by'indashyikirwa. Ariko Messi we yari afite abareberaho, ariyo mpamvu yabashije kugenda akora uduhigo tugiye dutandukanye. Impaka zishingiye cyane ku buryo abantu babona umupira ari abakunda umukino, zishingira ku byemezo by'abatora no mu buryo abafana babibona. Nka muri 2011 ubwe Joseph Blatter wayoboraga FIFA yivugiye ko akunda talent ya Messi, ko Messi ari good boy. Byafashwe nk'aho avuze amarangamutima ye, bihita bifatirwaho nk'ishusho yerekana ko FIFA yabibogamira kuri Messi cyane. Ngiyi inkuru yacu uyu munsi. None se wowe ubona ari nde urenze hagati ya Messi na Cristiano Ronaldo? Ese wemera ko Lionel Messi ari we mukinnyi ukwiye ibihembo byinshi yahawe, cyangwa Cristiano Ronaldo yaribwe bikomeye iyo bitaba ibyo abanganya na Messi ibikombe bya Ballon d'Or? Twandikira igitekerezo cyawe mu mwanya w'ibitekerezo, ariko twubahiriza ibitekerezo bya buri wese. Niba wakunze iki gice cya nyuma